بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت و برکت خدا سر و تماشاوان می هجابم. گری تماشاوان می عزیز ایروجی برنامه کنو امل سر اکران رهبر تیوی بهبدور بن انشالله. تماشاوان می عزیز برنامه می درباس بید محیات حضرت صالح علیه السلام انی بوزمان مگو حضرت صالح علیه السلام پشتی گو خدای تعالی او معجزات دوه شانی وادا دورج قومی دیسا ایمان پینانی اما حضرت صالح دیسا جیش تبلیغا خو پاش نکد و تبلیغا دعوا حقش قومی خوره کر گو بلکی ورن ایمانی جوه جاره قومینا مگو نیارتیا وی دوه کرن خواه سودهانی هفتیا چویش ما بحث کربو دبی اغلب هنک دناوا وی ملتی دهبون انسان لقارشی وی دوه داد گرتن هانی وک به حیوانی مجد ترسن آواما خلاصت که دبی حاول اف انسان دترسیان چونکی او معجزه گو نممکن بو بچعبه خودیتن دترسیان دگو ام تشتیش وی دوه بکن وی عذاب سرمدوری تشتن ورنه سریمه اما هنگی وان انسانا لچارشیال پازارال هر جهی کتن پیشا ملت خو کتن پیشا قوم خو و حقیقت به دوه دا وان را خبر دان گو اف غرسوزا گو رزقی ما کم دکه گو اف آوا ما خلاص که هنو انسان دورا خدا نهفدو و وانا که اکنا کرن اجا خواه سوده ایرو امش تماشاوانی خورا گو ام بیجن پشتی گو وان انسانا دناوا بی ملتی دا انسان لقارشی وی دوه القارشی حضرت صالح علیه السلام تجا کرن وان اکنا کرن اجا چه کرن و بونه سببه چه خدای تعالی جی چه جوا بسری وان دا آنی کرم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیویه خواه تعالی به هفتیات جوی وره به انشالله بیرا تماشاوانی ما باسا حضرت صالح علیه السلام کر حتی معجزای ما دریج بحث کر مهانی زمان دوی معجزه مگو قومی صالح علیه السلام ایمان پی نهانی حتی دوش ایمان برده نیارتی پیرا کرن نیارتیا خو زیده تر کرن جوی دوی عادز بون دوی شیر داواش خواه هانی او شیره گود داوا حتی دوی تکر گازی دوی کی شیر لازم به لازمیه کی شیر راه ببراوره دبی قوه کاربون شیره خوشی داغرتنه یعنی که ماسیا حقیقت سروات نبود تشتگ سروا کم نبود یک حیوان اچما دنچرینه قنی شیره بنوسا قنی جوی شیره فایده ببینن دیگه انسان حیوان خودید که یا رب عالمش خوش شیر جوار شانده بود ویده به شیر داوا مسئله دمکی نه که ماسیا مالی وانا بود. خا گو پشتی نانکریا گو خدای تعالی بخواستا کاری بو هر چی جی سروا قطب کردی ساجی رزق داوانی مت. قوا کم نبود یعنی بهاتنا ویده او نیتاوان هنگی خراب بویا جوی نیتی جوی دلتنگ بون آوان او وی حالی دبون برنامه دیده ما بحث شکر ما گو اصلا بنی نیتا وای حقیقت او ده بایرقتار یکی تیا خدا بو یکی تیا خدا البر چاوا و البر ذهنا البر عقل داتانی و جوین عادز بون دیه دخواستون گوی دویج میدانی راکن آیت ما قلت بو خدای تعالی در حقی وان کسی گوی که بحثا وان کر پروپاگاندا یعنی خبری دروی خبری در حق آلها حقیقت ده وان انسانات ناف با هر نه انسانات ناف ملت خود ناف قومی خود بلاد کر خدای تعالی آیتی بجیتی نزمان بریند بجید چی ده بودوی باجاری ده نه حب سروک هبون نه هب سروک دناوی باجار دهبون وان سروی دنیای الحفظتن در تخست یعنی وسروی دنیای تبو لفدان تکرن تبو هلدان تکرن یعنی خراد کرن دبی هیچ نه آلی کاری قنجیه بون بنیر هیچ نه آلی کاری قنجیه بون خدای تعالی ظلما وانا و نیارتیا وانا با آیتی دبیجه آیتش جمره دبیجه sonra دیسا آیت جمره دبیجه دبی وان کسا عراف سورسی دبیجه دبی وان کسا هر دو نگه دفعه جه کر وی کشتن و جب امر ربی خواه درکتن دروا یعنی عذاب خدا سرخو حق کرن بنیره بری امورن کشتنا دوه ذاتن پشتی گو دوه کشتن رب عالمی دناوا سی روژاده عذاب خو سروان دشان اما وان انسانا حتی حد نهات نوی حالی گو
وێ دەبێ بکوژن یعنی بدنە کوشتن چ ناوان دە دەرباز بوو چاواتە باس کرد هینێک جوانە ئاسندا دەترسیان ژی ji ezabê xweda jî ditirsiyan çunkî hem qewmê berê zanibûn ê helaq bûyî çawa helaq bûne mesela me goya ev serê bername ewilî de gavê me behsa Hezretî Salih kir me got qewmê Salih kî ye qewmê Salih qewmê ad zêde bûye aslında newsa qewmê Hûd aleyhisselam ê got helaq bûne helaq bûne evê got îman Hûd aleyhisselatu vesselam hanîne ji nav wa derketine hatine vî mekanê guvêga qewmê Salih aleyhisselam cî girtiye li wê derê mane û sonra ji wa zêde bûne heta got ev însan hatine meydanê yanî zanin kî pêşerojê wan de qewmê Nuh aleyhisselam qewmê kalê wan li ser şirkê helaq bûye ev jî hafza wan de heye ev jî zanebûna wan de heye û ya diduwa jî wan piştî got ew îşê mezin ji xweda taleb kirin got Xwedayê Teala ev îş hanî meydanê got ev de vederxiste meydanê û êşan de ser û yê dinyayê got nava wan de bi vî şeklî digerî hinek însan di nav wan de ditirsiyan jî ditirsiyan nedûê hanî newê rabûn got zerarê bidine wê devê newê ranû got heta nedixwestin got zerar bigihêje wê devê ama lazim bû eqlê van însanan hev û dinê bikeve qenî ev zalim meqseda xwe bibine cî qenî ev zalim karibin îşê xwe bibine serî ha ji ber wî çi kirin di nava însana de çûn û hatin xerabî kirin Xwedayê Teala di ayetê de dibêjiya dibe wa tevl û hevdan dikir xerabî dikir yanî xera dikin çi xera dikirin fikrê însana xera dikirin niyeta însana xera dikirin dixwestin got însana li qarşî vê devê qişqirtmiş bikin dixwestin û wan însana li qarşî vê devê bênekî öfke yanî halê nefretê halê got adizbûnê ji wan de hasil bikin çi digotin digotin îşte ev deve malê me kêm dike îşte heywanê me ser mawên karin avê bixwin îşte heywanê me jê ditirsin îşte heywanê me xwe ji ber didine alî başqa tiştek de nebû heywanê me jê ditirsin û ava me kêm dibe halbuki ev jî ne kêmasiyeka heqîqet bû ama binêre gavê ku di derewekî jî dahî bêjî ew derew dibî rastî aynî fêka zemanî me de jî ew hal heye binêre em hemû zanin vêga temaşevanê me bira ser ekrana Rehber TV'yê ji xwe re bifikirin çi qas tiştê şaşîtî çi qas tiştê yanlış çi qas tiştê xerab di vî zemanê me de tên kirinê her kes di mala xwe de rûniştiye jî zane ev tişt şaşin zane ev tişt heramin zane ev tişt neqencin ama çima îro propagandeka wisa heye medyaka wisa heye yanî vê propaganda got ew dikin di aqlê însana de hişê însana de gotinê xwe bi wisa bigotin cî dikin û tiştê yanlış tiştê xerab û tiştê şaş însana re dikine emel ew însanê got tiştekî re digot ev şaş e ev xerab e dilê diranî îro we ew jî dikî çima dikî pekî çawa dikî aynî feka qewmê Salih çawa propaganda kirin di nava millet de hişê wan hevxistin bi zorê gotinê hişê însan li tevl û hev kirin milletê me zalimê vêgan jî neyarê dînê Xwedayê vêga jî aynî fiilî aynî niyetê aynî xerabiyetê yani zaman çiqa de gîşî bibe ama küfür yek millet tek millet de gotina wa hal û hereketê wa yek e yani de gîşna binêre vêga di wî zemanî de jî aslında hedefa wa got ji bîrkirina Xweda bî got Xweda bi însana bidin ji bîrkirin bû ev mesela avê mesela şîr hemî qilif bû çünkü ew muciza mezin berçavê wa ew muciza bi dehşet li berçavê wan yani niyeta wan ne av û şîr bû niyeta wan ne heywan bû niyeta wan yekîtiya Xweda bira ji ber çava rabe hinda bibe niyeta wa ev bû ha ji ber wî ji xwe re qilif naçêkirin heywanê xwe ji xwe re kirine behane qilif ji xwe re derxistine meydanê aynî însanê vî zemanê jî wiha ne binêre yeter kî tenê bira dînê Xweda bê ji bîrkirinê çi şeklî bê ji bîrkirinê bira ji bê ji bîrkirinê yeter kî bira însan bi heqîqetê ve neçin
هنك إنسانة قومية الخير دخنا بروا، هنك إنسانة زي فحوشة دخنا بروا، هنك إنسانة مال دنيا دخنا بروا، هنك إنسانة سيبور دخنا بروا، هنك إنسانة هني شد زمان ذهبه شد نافا في زمان مدى إنسان تشهبه يعني في زمان مدى تشقى آلات وأدوات هبن تشقى مسألة هبن تشقى حياة إنسانة فارقلي رهينتنا إنسانة بجهبة هر إنسانة كي تشتكي دخنا ميجيوي مشغوليتك دخنا سريوي لهف خستنك دخنا نافاوي وجبر أو إنسان بوي إشي مشغول ببا بوي كاري مشغول ببا بوي حالي مشغول ببا برا خدا البيرايني برا ديني خدا البيرايني ها بنيره چه بايكي چه شغلكي نافا أمتا محمد تدكن ما أفهمونا بروباغاندانه ما أفهمونا الهف خستنه پشیوانی تما شیطان هر ما تمام نفتنيه لويدا ميدا جي فتنة ذكرن وهر نه إنسانة دنافا قومي صالح تفتنة ذكر دنافا قومي محمد عليه الصلاة والسلام دجي إيرغو إيبي فتنة ذكرن صابن قالك أم القارشي وان شيار ببن ما خداي تعالى بآية برداش حضرت محمد رشان بنيرة دبيجة والهف وان فتنة ذكر يعني والهف ودنيا دخست هايني فيقا فقادونا ما مجي حمو قال نافا أمتا محمد عليه الصلاة والسلام بنيرة شقا فتنة نافوان ده حاكم بويه كس نما بنيرة تتش نما قو فتنة نخستنا نافي إيرو فتنة حتى هاتين نافا مالا إنسان بنيرة فتنة أو معبود يخصنا نافا جنو ميرا كتنافا جنو ميراشي فتنة معبود يخصنا نافا دي ولدا خصنا نافا دي ولداشي إيرو بيرك وظلام كرن فكا راقيباش هفود نيره ودانينا ميداني إنسان ذيكا قالك إنسان سر تشنا دفكره سر تشنا حركات دكا حياتا خبردوم دكا قلت لي روني تجي برسي فيقا تبيت تشتكي نزاني تشتكي چونكي هو قلبر تشتكي بوش بوچو بطال دچي ها اشتا او فتنة پر تشتكيس يعني زراره قو خداي تعالى آياتي دم بيدايا حسان دني قاوي قو ما حياتا صالح عليه السلام قاوي قو از في فتنة وانا دخوينم بنيره جبوني خراكرنا قومي صالح عليه السلام جبوني ريفكرنا خرابيا خوه بنيره وي خرابيا كي بكنيا وي تشبكن خرابيا وا ايوي آيات ربي عالمي ميداني راكن ايوي دوي بكجن اجبوني في خراكرنا خوه ريش خوروتكن بيشي بروباغاندايتكن او زمان اف معنيا قو آيات جمرد بيجي لازم امسري بفكرن امسر حياتا خو بفكرن قالوا كاف فتنة حياتا مجي هي جبوني خراكرنا عقيدة مجي جبونا خراكرنا إيمانا مجي جبونا خراكرنا عبديتيا مجي فتنة نافا مدى هي دنافا مالا مدى هي دنافا توبلما مدى هي قالك أم السربا بفكرين من خص أزبين بيجي بين مزمان خوا طالبة أما قو أم هرنا برقومي صالح عليه السلام چون گوتن هشي إنسانا الهفو دنيا خستن ووان إنسانا دبي سروكي وان دهبون دبي نافي يكي محيا بو نافي يكي جي دبي مستابو دبي افهردو إنسان جهشتن هفو دنيا دبي ايگو واجري در خستن جي دبي هنك بيرك نافوان دهبون دبي بيركك هبو ذاتا نافي وي اني زبو دبي حيواني وي هبون دبي قاوي قو حيواني وي تدي ما قويا دبي قاوي تشونيزي حيوانا دبو ربي عالمي هوقا هيبت دابوي قاوان حيواني ديتوان ديتن درافيان دبي هاوي بيرك جي او بهانه ويجي او بهانه دابرخوه چون وان هر دو إنسانا في مقويا مستا ومهيا هر دو قرآبي هبنه دبي چون جوان رقوتن اگرگو ويدا في بكجن اگرگو ويدا في بكجن هاني هم علي مالي دنياي و قو امي امكاني بدنوه هم جي قو امي قيزني مي دلال هنا امي والو ماركن يتركي ويدا في بكجن ویچه تیجی افچه تاگو ام ویگا دبیجی نحبا تبلی و هر دو کاوه دبنه نحب دبی خود توب کرن روژه کی گوتن بجاری امی دبی بکشن اجا پیلانا خو حاضر پیلانا خو دانین گو امی هرم دبی بکشن شخو گاوه گو مدوی کشت
هەو کەس کارە گازناژمە بکە پشتی گو مر و چوو هەو کەس کارە تشتێکی ببێژێ دەبێ شەف چوون نێزی دەوێ بوون دەبێ پێشی نگێ وێژێکردن دەبێ پشتی گو خدای تەعالا ئایەتێ دەژی دەبێژێ دەبێ هەردوو نگێ وێژێکردن بە وی شەکلی وێ کوشتن دەبێ پێشی هەردوو نگێ دەڤێژێکردن دەبێ هەنگی کیناوان زێدە بوو بوو هەنگی کیندار بوون ژوێ حەیوانا خۆدێرێ دەبێ هەما کێر بەردەستێ واکەت کوێ دەرا بەدەنا دەوێ کەتی دەبێ وێدانە بە دەبێ وێدانە وێ دەبێ دانە بەرکێرا دەبێ شەکلێکی وسا وەحشی وێ دەبێ کوشتن دەبێ ئەو چێلیکا وێژی دەبێ گاوێ کوشتنا دیا خۆ دیت دەبێ زووریا بەرخۆداوێ دەبێ چوو سەرێ چیایەکی دەبێ سێ جارا زووریا دەبێ گاوێ گوزووریا دەبێ دەنگێوی هەموو دنیای بەلا بوو حەزەتی سالح تابی دەنگێوێ دەبێ ئەو دەنگ هاتە حەزەتی سالح عەلەیهی سەلام دەبێ هەنگی شەوات زووریا دەبێ حەزەتی سالح فام کرد و قەومێوی دەبێ کوشتیە زاتەن دوا شبهێ دەبووژی حتا بەری گاوێک و ڕۆژە خدای تەعالا ئەو دەبەشان دەسەر و یە دنیای ئیقاس کردبوو ویژی جوارە گۆ بنێر اون زەرارێ نەدنەوێ دەوێ ئەمانەتا ڕەبی عالەمەیە خداوێ هەم ئیمتحان هەمژی ئەمانەت تۆ لە ڕەخدایە زیاوا ئینسانەژی حس کردبوو ینی وەکە قەومێ خۆ تەمامی زانی بوو گۆ ئەوژی توازن وێ دەبەهێژ ئەو تێراکن ji bervêyekê xeberayî jê hebû heta goca dengê çêlîkayê dike ha hinga dibe zehf xemgîn dibe بێ چونکی زانی بوو گۆ قەومی زەرار دابێ دەبێ هەیە جەزا سەروا حەق دەبا حتا دەبێ گاوێک و وی دەنگی کرژن درو بازدا دەبێ سالح عەلەیهی سەلام دەبێ بازدا چوو بەر دەبێت سەرسەرێ چیا بوو دەبێت حەزەتی سالح بەر و نیشت و دەبێ هەنگی دلێوی ئێشیا دەبێ گریا دەبێ گریا سۆرا دوعا کرد گۆیا ڕەبی قەومێ من هیدایەت بکی دەبێ دوورە ڕابوو هاتە بە قەومێ خوێ گۆ ئەی قەومێ من ئایەت دیساژمەڕە دەبێژە نەمل سوورەسی دەبێ ئەی قەومێ من هەوقا قەنجیل پێشیاوە بوو بنێرە هەوقا قەنجیل پێشیاوە بوو چما ئون بال خراپیە بە باستان چماوە خۆ خراپیە گرت قەیوە مەغفیرەتا ڕەبی عالەمێ بخۆستا چێ نەدبوو دەبێ وێ مەغفیرەتێ بخۆستاوێ خدای عالەمێ هیە ڕەحما خۆلوە بکرا بنێر دی ساڵ خێراوایە ها هەو قەس دڕیا کوفر و شیرکێ دە غەرق بوونە هەو قەت کوفرا خۆ دە ئینادێژی دکن سالیح عەلەیهی سەلاتو وەسەلام دەبێ بەلکی پۆشمان ببن بەلکی تۆبە بکن بەلکی خەتا خۆ ڤەگەڕن دیسا ڕیا حەقیقەتێ جوانە دەبێژ هەتا جوانە دەبێژە دەبێ بەلکی پۆشمان بووبن پشتی دەڤەش ینی گوران ینی کوشتبن دەبێ وەختا گۆ بوارە خەبەر دەدەت بێوەرن ینی بنێەوە ئەو قەبە حتا مەزنجی کریە دیسات بێوەرن تۆبە بکن و البال ڕەبێ خۆ بە بزیورن دەبێ قەومی ژێرە چ دەبێژە دەبێ ئەی سالح دەبێ هەکە ڕاستە پێخەمبەری دەبێ ئەو عەزابێ گوتمە پێ دەترسینە بەرە جەبسەر مەدەوەرە دەبێ وامەوی کوشت سالیح عەلەیهی سەلام بنێرە دەبێ بەلکی تۆبە بکن ڤەگەرن ئەو دەبێژێ چ دەبێ هەدە گوت پێخەمبەرێکی حەق بی مادەم دەبێ ئەس پێخەمبەرم ڤاتمە تەهدیدژی دکی دە ئەو عەزابێ گوت دەبێژی براوەری وامەوێ دەبێ وامەوێ کوشت ژیانی دەمەکی دەبێ گوت قووەتاتە هەبی دەجام ینی ئەو بخۆ زانن عەزاب حەقکردنەها زانن ئەڤ حەرەکەتێ واوێژوان ڕە عەزابێ بینە vêca bi vê gotina xwe li qarşî xwe îsyanê dikin vedikin zimanê xwe dirêj dikin dibêjin kî debira vê carê ew ezab werî Salih aleyhisselam dibe wêga rûyê xwe vêca ji wan da alî ayet dibêje dibe Salih wêga rûyê xwe ji wan da alî got ey qewmê min got ez son dixwim tiştê got xweda ji min re gotiye wehî kiriye wehya got xweda ji min re şandiye min ew wehî ji we re teblîğ kir min ji we re got dibe min ji we re şîret kirin got feqet ama dibe ew kesê got şîreta li we bikê û ji wan hez nakin her zamanî de wiloya her zamanî de jî wiloya çewat dibêjî her zamanî de jî wsaye dibe û ji wan hez nakin dibe qewmê wî jî Salih aleyhisselam re piştî vê gotina halê vegeran got ya Salih ew kesê got bi te re ne serma te wa basa deva dikin yanî te dî ew deve delîl bûya dibe serma we dibe bêoxirî hate serê me serma we dibe bêoxirî hate serê me dibe Salih aleyhisselam dibe na dibe bêoxiriya we di we de ye bêoxiriya we bi we re ye û ji xwe re sebebê bêoxirê ne tiştê got Xwedayê Teala
در حقي ودا ياسكريا أو قطع ربي عالمي دا ياسكريا مطلقة أون قومكن قو خدايت على وتخي امتحاني مش خوارت نها بيدجي عذاب سروانا كي حق بو جا بجا جوارا دبيجة صالح عليه الصلاة والسلام دي صدايتي دا دبيجة دبي سيروج وهند مملكتي خدا سيروجا بمينن دو سيروجا أو روجا قناي ندروا أو روجي وروي بقرة چما سيروج چنكي دبي سي جارة أو دوا بر خدا بزوريا خدا تعالى جي سيروج مهلت داوا بجا صالح عليه السلام فام كرغو قومي وهو تي إيماني بشتي قو بفي شكلي جي قو ويدا في كشتن داهي تبليغا خوشوان ركر وان إيمان نهاني أو جرابو قوتنا باشي جوان رقو و أو كسي قو بي إيمان هانين بوان رابوج نافوانا دركت جو صالح عليه الصلاة والسلام قومك هاو قاس جري چوبون جي خواه مسوده بشتي قو حضرت صالح عليه السلام و بعذاب ربي عالمي دي ترسينا بيجاري أبيقو دبا قتل كرن دبي لازمه قو أم صالح جيراكن شخو أو دبي تشتك مناي هاني جوي عذابي جي باور ناكن يا دبي أمي صالح جي بكوجن داقنا قو أم تمامي لجوان خلاص ببن دبي حتى أميوي ومالباتاوي بكوجن لدبي وقتك يقو كسل دوراي تنبهاني ايقو إيمان بيانينا وكبيجن أصحابيوي ايقو إيمان بيانينا دبي وقتا قو خوش دوراي دانا آليكي أمي بفكرن وأمي بيلانا كي تشيكن قو قنا كسك جيشي خوش منينا دبي أمي جا كشتنا حضرت صالح عليه السلام جبونا كشتنا وينا كي توزاقا داتين إجا أفان إنسانا چه كمين لبر حضرت صالح عليه السلام دانينا خداي تعالى جوان چلو هشكره كريا دبيجة تدي كاوي صالح عليه السلام جوان رقويا بيجال هيفياوي روجي بمينن سي روج مايا وني هلاق ببن دبي أو روجا چارشمي ويه روجا الگوری گو صالح علیه السلام دبیجه چارشم پیشم و روجا اینل پیشیاوانایه صالح علیه السلام بجاج خوشنا وان ده عالی هیو یا روجا ربی عالمیه دبی روجا چارشمه يعني صبحي دبي قاوي سري صبي رادبن لي درينن روي واس زرد به شخوي أفجوارة قوتيه أجوارة قوتيه يعني عذابي وانجي جوارة قوتيه روشي دانية بروان دبي أوجي قاوي سري صبي رادبن تدي بري دبي كابرا ورا أو عذاب قاوي سري صبي رادبن كروي واس زرد ويه فهم دكن دو تشتك هبه خامة سودت بي صالح عليه السلام جوارة بيجد بي باهر سي روجا جوي إشارتي بعذابي الوخيا بكن روجا عاول دبي وقتال وبو صبح وي معدي وزر ببا رنجي وزر ببا روجا دوات بي صور ببا روجا سسياوي رش ببا وجا دورة عذابي ربي عالمي بسر ودورة جا أوجي زوران دتشوي جاري جا جبرلو دبي أميوي بكوش وخيني ويش دي ساد بيجا سري صبي قاويش چارشم خيني رويه و زرد بد بي غيني ويشي دبي سري صبي قاوي رادبن او جيگو دبي بيل نكريه نچيه دبي او جي شونان نگي وي دبي گو باسا دبي خونته داويشه خونش عرضي درت كبه دبي لي درينن بلي داري وانا حمي صور دبن يعني ويس أوك دبن حشك بر صوربوني ودتشين وحشك دبن دبيجي خو بيري وانا تدي بآبي دقوتن يا دبنا هيلام آبي بخون دبي ربي عالمي وبيري وانا جي حمو كرنا خوين دبي بيري واجي تجي خون بون سبب أوي قوي دبي قتل كرنا وروي وازر دبه روجا ددوا أفحال زيادة تردبه بينقل روي و صور دبه او جي دبين صالح سيراج مرة تشتكي تدي جوات شوات تهاني زمانيا جوارة دبيوي وها ورا سريوي وباشوني هلاخ ببن اللي درينن قوتني صالح يك بجيتين هر تشتيقو قوتي تي سريوا بينقل بنير ديسا ايمانينين خدي على هاني مش جوي غفلة ودلالتي محافظة بك قاويك قلبي إنسانا رشد بقاويك وقلبي إنسانا حشق دبا عقل جهة ودشخله عقل فونكسيونا خو هنداتك عقلي واجي فونكسيوني خو هنداتك نافكرن حقيقة دا نافكرن بنيرة دبين والله سيرج مرة تشيبو يا أمي هرن صالح بكوجن أمي ويهندا بكن وقني أف سير سر مرابة أو ناحب إنسان شواقو چون دوی قتل کرن عین شبکی نیتا خوتینن گو هرون صالح علیه السلام جی بکوجن و درده دبی آیت دبی جد دبی وان بسم الله الرحمن الرحیم دبی وان توزاق کاوسا دانی دبی ما
وی پلانا وا سرو بنوکر خدای تعالی دبیجی چوا سرو بنوت کی رب العالمین گاوی گونیت کنتینه دوی دره صالح علیه السلام دبی جبرائیل علیه السلام و اب کبرات کشه او کسی گوتن صالح علیه السلام قتل بکن و جا پاشی روژا پاشی جی رب العالمین وان انسانی گو ایمان پیهانینه بتبی صالح علیه السلام دوی عذابی خلاص دکه اما وان کسی دن روژا سسیا چوا گوته گو و جا روی وارشت که و زلزله کی الوارا فخوا مسودت بیوانا وقتا گو بری صالح علیه السلام هر نکشتناوی جی دبی چونکه برنامه خوی اول دجی گوتو بو به اصل خو به نسب خو حضرت صالح علیه السلام دنابا ملت خودت پیش دبو ایجا امی بیجن مثلا اقربایی آیلای نه که زحف بون حتی دبی و هاش هف دورت بیجن افچته دبی وقتا گو ام صالح هشکره بکوشن دبی ام نکارن خوش دسته مالا بابی نا خلاص بکن دبی ویل ما ببنا یک دبی قیمه وانا کنای دبی امی تب هف دورت بیجن دبی برا هنک شاهده و هبن هر یکی به امی هر نه تجارت امی هر نه سیاحت و خاطر ملت خو بخوازن و درک هبن جبر دبی وقتا اون درکت دبی امی تب الجیح کی الهف بگهنه هف یعنی ویش نوا امی بیش نوا باجاره خو درک هبن خاطر بخوازن و هر الجی کی جا تب بگهنه هف دو پیلانا خو چیکن ایجاد به وقتا گو املوی دری گهانه هف امی بسکن حتانی گو بو ایوار گو بو رش و کسک دورای نما امی بسر مالای ده بگرن وی و کفلتی تبا بکشن و دبیش خو وقتا گو هنک بیش نما بیواجی ولو کریه امی سوند بخون امی به هایا مجتنه و شخو بای ایگو شاهدن جی ام درکتنه ام چونه سیاحت ام نل بیدریبون یعنی به وی شکلی جی توزاقی خداتینن اما رب عالمی جی توزاقی وینا سر تمام توزاق رانه دبی خدای تعالی خبر ده حضرت صالح علیه السلام حتی دبی او جی گولی خبر دانه پیلانی خو حاضر جی کرنه دبی تکزی جوان پیشتر لورتنه بو خدای تعالی خبر ده پیغمبر خو دبی مسلك وها هي دبيت إجمالا خدر كبا يجد بيختار سر هندروي ده دقرن كبنا هندرو جو كسك تنايا هر دروالایا لکیجا اودید نرن کستنه و جارد به نزانش کیجا عالی وجیته ویالی دبی کور لوان تین هفدو دبی بری قومی خو اف نه انسان بری گو قومی و هلاک به عذاب سروا دوره او بری قومی خو هلاک بونه نه خدای تعالی اف جزاه دایوانا چونکی و دوه کشت وانگاوه گوه دوه قتل کرن جوار ما وگو عینی حقا باوری پلانا خود چه کربون وگو امی صالحش میدان درین راکن دیساج مره بمینه و دوی نیته دبو او دوی باوریه دبن سانه گو نصر حقین بیچقا مثلا کارن راحت سوندا بخون کارن پلانا بکن مثلا هنی بیشین یعنی سوند جی بخون امی به هایا مجبی ایشی انسان نزانک کی خدا مهلت ده سادجه دو وقتی دوی ده جی خدا مهلت دا بنیره گاوی دوی خوستن هاتا میدان خدا مهلت داوه گاوی گوی دوی قتل کرن هی گاوی گوی دوی نگو سری وی جی کرن دوی داری دقی خدا نکار بوان هر دونه حب انسانا چواد مالا صالح علیه السلام ده نهندا کروان جی هندا بکره کار بو اما خدا دیسا مهلت داوه اما گاوی جاره پاشی گو قصه نبی خدا کرن خدا تعالی و دوین داری ده هلاخ کر نبی علیه السلام او قومي جو إمام بيهاني أو جنابا باجير در كتنا چون و رب عالمي دبي وان كسي يقول إمام بينهاني بو وان كسا دبي بزدنجكي بلند وبزلزليكي خداي تعالى وعنخرو كل دبي حمي شتر صاره نافقتان دي بون دبي قدنجكي مظن خداي تعالى سروان دشان وباشي وبزلزلي هلا أخكر خوها طالبه خدا جوارازی با انشالله هناك درس و عبرته گمش حتا صالح علیه السلام درخن هبن جميع حفتي قديم نبينا زمان خدا جوارازی با انشالله گلی تماشاوانی میهجا ایروجی برنامه مداوی بو حتانی حفتیه که انتب بمینند خیر و خوشی و سلامتی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته